Nay, sabidong mo't na tayo gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dali tabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan ngayon surat ti guest writer tayo, ani Wilson Reyes Marcos, napauluan iti Haging Babaknang. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Sinte, anyat anunsyo itayan tayo, nakasikawel baraw. 4 ama, ay ket ti anunsyo nga jay malas. 13. Nukasta. 4:13 ti tayaa. Ang ako rin kayo. Sakbay nga isurat ko ti numero yo. Sino ti inanunsyon niyo? Ni Nora manugang ka feeling baknang. Tungkal mapanak di balayda, makita ka nakasikawilat ta. Kasaya. Kahit sino mat kayo nga ron, ti malas nga inanunsyon niyo. Day man anak ka nga agtamtrabaho iji abroad nga asawa ni Nora. Nay, apay nga ibagayo amalas sama. Gapaw, ta nakaasawa iti aging babaknuang. Aging babaknang ko na kuma. Unay daytan, agasem baraw, hindi nakapanan ti anak ko di Taiwan. San ba't nagbambanok ni Nora? Nala na paikit din ti inana ni balayan ka, hindi balay na. Suswelduan na, katulong na. Kasaya, ay una daytan, inana, alilaan na. Naitalaw na iti karorod ko, iti manugang ka. Feeling baknang. Kan uray adalangan di balayda. Nakasapatos, nakaalahas, una nito, nakamake up. Kan kanayo na nakasikawel, baon ni inana nga balayan ka. Ay, talaga feeling baknang no kasta ama. Uwan na raw. Surat mo ti numero, malipatan tan. Barang no pangabakak kay manugang kaw, feeling baknang. Kanday anak kaw, mangisaksakan iti panagbiagda nga aday di abroad. Ay, wala ama. Hawda kayaw, amuyaw. Asaw, sumungan jay may sapay malas. Aday ta. Nay, maya man ti panagsarsari tayo adwa, sinte, pipeng. Uno siya, ti pagsarsaritaan niyaw, Ay, salbag kalo siya. Saan kami at chismosa akaskan ka? Sino nga rod ngay ti pagsarsaritaan niyaw? Ni Nora, amanugang ni Ama Piping, ina. Ay, apag isaw, gaputa amuyo ka day. Ani Nora mo ti headline ti iwaragawag ko ita adamag. Apay nga iso ti headline ako ng Lucia. Kaya tiyo umamuan. Man, gaputa may papaniti manugang ka ti ibagbagam nga iwaragawag mo adamag. Iso nga interesado ak una yan makamaw.
No kasta aket, tinagan nyo pa nga umuna at tinakaukrad adakulap ko pipeng. Agbayad ka nga umuna sakbay nga ibagak tikap puros adamag. Ay, nila mapalain ti utang. Ay sana mabalin Kunak mat, asa anak ngagpapautang ka nagiti damdamag. Ay nasaysaya at pa'y adagiti lakok anateng ti utangin niyaw. Ngam ti damag ngay waragawag ko. Una netan? Sige. Ang bayad ak nga raw, Lucia. Ato ti sangagasod. Mabalinan, mayaten abu sa ti damag nga iwaragawag ko. Ala, ibagang marunag. Awanan ti ando pa'y asaw. Ay amuyaw, napanmanen pinalagi pandagiti tagabang ko ni Nora ang manugang mo. Ano di pala makaitid iti nakabaybayagan nga utang na marimata jay house and lot ngen saldana. Anya? Anyan? Sana mabalik. Kasta unay tirigat ti anak ka parang ipundar iti balay na guyodin kit din ti bangkaw. Ay, maday. Apay nga men, adi pa'y nagbayad ni Rumi nga anak mo iti utang ti manugang mo iti bangko. Idinto ta dakkel mo ti sweldo na iya abroad. Namitlaw na nagpaway iti pagbayad na iti nadya nga utang na. Ngam saan nga imbayad ni Nora ang manugang kao. Ginas gastos na lata na iti impawpawit ni Rumi nga anak kao a pagbayad na kuma. O naidaytan ka. Nora, napurnada di may sa taytayaam. Agtaya ka manan, parang mangabak ng taon. Ha? Ay, kwa? Awan mo't kwartak. Nya nga ta tinapintas nga alibay ko. Tapno di na madlaw nga awan kwartak. Ne. Apay mulagatan naklatam. Tayaam kalimanan ti 5 numerom nga alalagaam. Saan? Manglangan nakpay lang itang agtaya. Anya? Tapay, awan kan din kwartam? Anya? Hoy, Sinti! Adalat ta kwartak, tapna mom! Apay nga ro, di kaagtaya ita. Kaputa pasig asag sa 1,000 ita ti kwartak. Ha? Jak kayat ama suplyan iti barya. Unay na itang kaka. O di itayam amin ng tisang aribo, tapno awanan suplina. Ay, jak kayat. Iso nga intun maminsan langan ti panagtayak. Kasano nga ro na masuplyan na kita sagsasang aribom, no di mo gastusan. Problema kun aday ta. Sige, ingka nagpataya ti sa bale. Tawan ita ti mauray mo atayak. Yan, sige nga ro. Naibuskit din ati kwartana. Ngam, tinalakayat nga ipadlaw. Gaputi panaging babak nang na. Inanga ba ka numero? 416. Ay, sayang. Saan man na timama day numero, sintay. Talaga malas yung agtay-taya mapiping. Tati tayayo ita ikat 413. Ngam trimwar, 416. O na yan. Nagmalas mo tayo. Ala, bayan niyo ama. Agtaya kay man na, parang matsyambaan yung ton. Ay, sanak pa lang agtaya ita. Tapay mo, awan kwarta. Saan na kayo pa pinawitan na ti anak yaw? Saan pa'y nga raw? Nabayagan ni naudi a parang tinakanyak ti kwarta. Ang kanayon samad nga agpaw-pawit ka ni bakit na? Idey. Ngam ka nagitaw kat saanay ka naistorya kanyak ni abalayan ang nabayagan na saan na nagpawit ni Rumi nga anak ka. Apay ngay nga ta ama, saan kung aron nga amaw, iso nga indaktuman na ni Jay Balay na Nora. Sarod-sudak man analaeng iti manugang ka no apay. Ay, no sana pawitan ni Rumi ni Nora, ay sigurado. Agmalas iti usto ni manugang yaw. Lakit diya. Nagadugaya mga utang na.
Ay, Pipeng, amom ka din ti kapuros adamag. Saan pa? Sa anak mo na mahilig ang makitis-tismais. Ngam kayat mau, amamuan. Ay, oo na. Ibaglakid din tanda ng ititis mo sa kasken ko na. Apaka mo ni tikang puros adamag. Salbag kamot, Pipeng. Nangagkutay tantanamitin mo. Anya? Bilibak iti kinapingsan ti panagdengag ng itisis mo sa kasken ka. Tawag tanamitim lang at mangagmaw. Wan, napigsa tila payag ko no may papaniti panagdengeg. Isuasa na tila ibagbagam, taure adayo ka pa ay mangagkulat ta. Anya? Ay, pasensyakan iti naibagak. Ala, ibagam nga rodan ti latest at chismes. Saan at chismes ti iwaragawag ko, no diket damag. Kasta? Una, agdiferensya mo't ti chismes kun damag. Ti chismes katawan kinagpaysuna. Partuat lang dagiti tattao nga atitidog ti dila na. E din to ti damag ket agpaypayso apasamak. Oh, mawatam. Punan niya. Sige, ibagam marudan. No, na ti latest. Agbayad ka pa'y ngumunamot Sakbay nga bagak ti kapuro sa damag. Pipeng. Naitang kaka. Malawan, ato ti 20 pesos sa bayad ti kinatismusam. Ti awit mo adamag ko na kuma. Sige, ibagam mo no na ti latest. Kastoy, ninura manugang mo. Agrong-rungaab, itay limaba sa kijabalayda. Anya, kaapay. Ay, daitan, ti jak amaw. Ta, jak mo magas itayan, anagim tuod. Iso si kanti mga maw, nga apay nga agrong-rungaab di manugang maw. Na, apay nga ta. Ay, naktuman nga ron iti balayda. Kaamuak no apay nga grong-rongaab ako na. Ay, Nora. Kasino tinatay akabagyan tayo? Apay nga grong-rongaab ka. Awan na tay tatang. Apay nga raw, nagsangsangit ka. Ni Rumi Abaruyo. Apay ni Romy nga anak ka. Ay, sumangputan tatang. Ala, sumangputan ko na mga agrong-rongaab ka, imbis nagragsak ka. Nagsaya atan, no sumangpay. Apay nga ron nga grong-rongaab ka. Ay, gaputawan ka no ti kwarta na sumangpat. Anya, kaapay. Nabangkrap ka no ti kumpanya pagtrab-trabawan na tatang. Isuasana na nagswildo. Anya. Ay, kasano nga rudan nang iti nabulod mo ka nang iti tattao. Kasama tinabulod yung iti bangkaw. Day tangarot ti parikot ko unay, tatang. Ay. Dahito yan ti bagbagak ka. Hindi ka naman. Kung nakiday kang salimot-mot ka, nga agurnong ka. Kung agbayad ka, kanang iti utang yaw. Ngaman niya tinaramin mo. Kaskala kabaknangan na mapanmakiman, madyaw, agparspasyar, kan magkichisismet, kan agiliblibre, mapan ka nagiging nagduduma lugar, niya nga. Siyempre ata do ti kwartak iday. Iso aramid ko amin ti kayat ko. Ay, unay na itan. At, anya nga rita, di ag problema ka nito staw. Inyon unam kumati nagbayad ka ng iti utang yaw. Sagbay nga inaramid mo ti kinay kayat mo. Kasaritak to ni Romy, asaan pa'y sumangsangpat. Maskan nga agsapol, iti pagtrabahuan iti sa bali apagilyan nga yan na. Tapno mabayadak ti utang ko. Kantapno san aguyudon ti bangko to yung collateral ko, walay may. Unay na itan.
Kahit kasano nga roda no sana makabirok di asawam iti sa bali pagtrabahuan. Ay, sana mabalin tatang. Na, Masapol nga kagumaan na tang biro kiti sa bali pagtrabahuan na. kas karina nga raw, makasapol iti sa bali asirkan na trabaho. No sana makasapol iti sa bali pagtrabahuan na. Di pa ikat, kaslaak agpalpalaman, tatang. Lakit di Ay, diyak kaya takat katawaan dak to dagiti amamok tatang. No makita da agdepelak to iti asen kada buggoong dita. Apay, nakababain ayat agdepol iti asin ken bugo. Mabay na nga ron mat. Ta kung kunak idi ka dagiti gagayim ko. Diyak kayat ti kakasta akita ti sidaan. Diyak to pay kaya tabugoongan ti dinengdeng. Kalpasan na makita da nga agsida akto ti buggoong ken kamates. Ay na, agbekelak laengan ngumiti kasta. Oray daytan. Ay, gumatang kayo ni tila akok akapurusan na tan, karuba. Umay kayo! Nana Lucia? Nora. Apay, kaya mau tag sida iti natang isungin masidig ka. San ko akayat nana? Oh, feeling rich ka mat, tanaka sapatos kalaktamot, masidag. Anya ti ibagam, apay nga masidig ka, ilaklakok nga ron to'y kwintas, kan sing-sing ko na Lucia. Tawan ti kwarta kon. Iso nga, inasidgang kayo. Tada kayo kuman ti pangilakwak kadagiti alahas ko. Anya? Rugyamon ti agilako kadagiti alahas mau? Nana. Tawan kwarta kon. Ha? No kasta akag paisaw ti madamdamag ko nga wanan ti kwartam. Ngam, nakasapatos ka pa'y mulat ta. Tapno san unay mo tamadlaw nga, awan ti kwartak, nana. Ay kapiling rich ka lang tamat. Nga orawan lang arudan ti kwartam. Ay, saan nyo ko mga pigsaan tag sa unana? Ay, kaya't yung agatangan, dagiti alahas ko. Ay, awan ti kwarta kapag gatang ko kadagita alahas mo. Iso nga ingkalaangan iti punsyap, ijay mo nga ilakon. Sintay, tayaak man ti alagaak ita ano miraw, 15-20 daws. Kasta ka rin? Manong nga raw, 10 pisos lang ti tayak. Anya, nagpasitag. Iso lang araw ti kwartak. Di mo't simang puton ni Romy nga anak yaw. Apay, di na kayo paiinik ka ni ti kwartaya. Agungat ti manugang kaw asamangpay. Anya, apay, san akailew di anak yaw. Ta agungat no sumangpay. Marik nakmay iliw na. Saan na akayat aguyudan ti bangko di balayda. Isumimbaga na nga ikaw humana tagsapol iti sa bali at trabaho ijay. Ay, da kayaw, amuyaw. Nagdamaneng ka puro sa damag. Sigurado makigtot kayo ni bagak. Anya man na ita damag na nalusya. Ibaga ko, nga urewan bayad na. Sige, ibagayo nga raw na yun. Di yun baybayagay. Alalan, ibaga man. Ni Nora manugang napanain la ko dagiti alahas na itipon siya. Anya, isal baga manugang ka. Pati dagiti sagot ken kuana ti anak ka nagrigrigatan na ijabraw. Ila ko na pa yan. Kapilitan tawan mo ten nagyan ti pagbagasan na. Kastamot anabayagan nakadiprostirip na tawan mo ten maikarga na. Gapot kaawan kwarta na. Wala na itat. Kasla siguro ini. Awan mo't kayang kwarta na.
daldalugan ang nagsardeng iti batog ti balay. Asino nga tadag iti umay asa nga ilik? Ha? Lugan mo't gayam ti tagabangko dyan agsardeng iti arubayan. Ay, madiday to yun. Umay daklagi di kasarita, may papan iti utang ko. Ay, Pipeng! Adamanin baro adamag! Makakikigtot ka man, Lusa. Sa anak itang interesado iti ipadamag mo. Oray no ti manugang mo, ti ibagak barbaro adamag. Apay, alam mo nanti may papaniti manugang ka, ngaging babak na. Adda ita dagiti tagabangko iti balayda. Ket imbagada amarimatan ti balayda, gapo tanabayagan di utang da. Anya? Saan? Ay, Den tumot binayadan nga minninura ti utang na. Ita, marimatan di balayda. naikat nga minraitan. Ayawanan. Sambalin tagyan iti balay me, tatang. Gapot pan nakarimata na. Daita, ti maganap mo itanura. Kanang day asawam ide iti pagbayad mo iti utang mo iti bangkaw. Nga anyat inaramid mo. Ginastos mo iti awan ka is ka na. Anya nga itati buka na. Awanin balayaw. Narimatan. Pakawanan dak tatang. Dakdakkel ngam to'y bagik ti babawe. Ay, ore kasama pa ti panagrong-rongaab kan panagbabawa mita. Saan mo na mapasublay di balayaw? Awanay. Nay, apay, nga dagrong-rungaab. Nimot apo bak ng tagrong-rungaab. Lucia. Sanak man nga awagan iti apo bak ng nanalusya. Gaputa, nabayagan na jak na kay gamiti kwarta. Ganawan pa yun ti balay me. Pobre ako, nana. Ay kasta ka, day. Imbag man kami namutlaan nga na pobre ka, Nora. Gaputa, nabayagan nga wang kwartak, nana. Kanawan pa yun timpundar mi abalay me. Gaputa, panangrimat at ibangko. Mamirmira uta nana. Apay nga rod ngay, anak ka sapatos kalatama, tadapay hil na. Numamirmiraot ka ako na. Ane, nagpasaw. Paunay kayo mo ito na nalusya. Pati ka di mo dahil pa nagsapatos ko, kadilawin nyo pa'y. Gaputawan lang arodan kwartam ka, piling bak ng kalatama. Ikatakman lang arodan to'y sapatos ko. Tamno di bagbaga, piling bak na ngaklata. Nasaya at tay nikat mo ta sapatos mo. Tada ka babaen, makita dalataan nakasapatos ka, tada pa hils na. Katawan mo ti mabalin mo nga ipanakal. Iti pananguksot mo, iti sapatos mo. Nora. Ukso tamutan ti kina-feeling back ng mau. Tapnosan kaiton amay rubaw magasawa. Maawatam, Nora, balasang ka. Wantatang, agbalbaliw ako. Naikat nga mindaytaan. Itan papagayam tinagibusan ti pakasaritan na Pauluan. Agim babak nang. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan na Pauluan. Asino ti pangamaam. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Insan Glaysa, kaano nga yung sarong karam ni kunkundit nga angkel mo? Shhh! Tagtagari insan Rolly. Baka da makangagkan ka nga karuba. Kaduan naktuman kiti mapan iti balayda ta mapantagsak to. Sigurado man nga ro na tayo balatok insan niya. Sigurado da ita.
Awan pagdanagam. Iso mapan kay Jay Balayda, ta ibagam kit di agsara kami iti dati nga ayuyang mi. Unay-daytan ka. Adaman damaga kan kainsan. Oh, anya dayta aya. Kaano ka amak ki asawa? Awan kanyak dayta. Kay kayat mo nga raon, ti mangkikikilatan kanila kay Ambraw. Wen amom ngamin insan Rolly. No addanton asawak sa anak kun anawaya nga agaliwaksay. Natural aday ta, no addan asawam. Isungarod adyak pa'y makiasawa. Kay kayat mo nga raon, ti libas. Uno limad, ang makisinsin narag ni kunkundet, may angkal mo. Oh? Iritok kumakin ka di gayem ko abak nang. Tapnusan kan nga kasta-kasta. Ni pari Raul. Jak kursunada day jay agayem mo anya. Nilakay ambro ti kayat ko. O, di makiasawa kan ko na. Madi amom nga da asawa na. Oh, amumot lagayam nga dasawa na. Unay daytan ka. Sino ti masapul mo? Ay, ma'am. Di ko matataambro. Anya ti bagam ken kuana, tay bagakton. Mapantoy di ayuyang. Anay tayan. Kung amin, ma'am. No, saan ngayon sa mismo ti kasarita kat malipatak ti ibagak. Anya? Manglukloko ka kadi. Saan, ma'am? No kasta nga rod. Mabalin mo ti pumanaw, taawan ti asawak. Saan pa yasim mangpet? No ngay oraya kon, ma'am. Adakan ka dayta? Ngam saan na di ti uneg ti pagtaengan mi ti pangurayam ken kuana. Ha? Mabalin mo nga urayin di tarwar. Ay, unay daytan ka. Saan nakunay nga arakupen, tada makakita. Ipulong da kan tukit di kini bakit mo. Naimbag kanyak tawan ti asawak ken awan nobyok. Bayam, nga gipulong lagi ti umapal. Anya? Kaya't mo nga apaan na ka ni bakit mo? Patapwa kag tupay. Naglastog ka mutten. Naguyong tupay ni bakit mo. Sarmay, agin iistrikto laan dayjay. Kabuteng nak dayjay. Oh? Umayak tuman nga rod ijay balayo tapno mapanak nakakno kabuteng na ka? Ay, saan Di ka umay iti balay. Tigri dayjay no makakita iti balasang. Anya? Unay daytan kaka. Manungay ti tip mo, insan. Oh, sangaribo laeng. Nagkuripot mo ten. Ikanak kano iti 5,000 no sumurutak kanya na. Kaya't maasawan, itaray na kan. Saan insan? Anyangay nga ron. Sumurutak kano iti hotel. Sos, delikado ka insan. Oh, nangalaan na ngaymot iti swerte na. Jak tupay sumurot iti gwapo. Isuntulakit di aduduugan. Unay daytan kaka. Ada ka manen? Uwan, ma'am. Ada ibagak ni Sir Ambro. Anya manen ti bagam ken kuana. Ma'am. Oh, Rolly. Sikamot ngayam. Anya ka diti madamang iho. Sir. Andun sa saritaan nyo ni uncle ko. Kat umay ko kano ipalagip. Amo kong dayjay. Sige, rumwarak. Romwar ka manen? Anya ka di dayta saritaan? For the boys. Bakit? Di ka di madanagan. Tawan dakes ang mapasama kanya. Si bubukil to'y asawam, ngagsubli dito'y pagdangan. Uwan ba't ngagpay sumam? Lalaki mat ti kasinarak ni sir. Lalaki? Amangan mat no club ti papananda.
Saan ma'am? Kadwak mat ni uncle ko agayam ni sir. Oh, very good. Uwan mat ngamin, pasing kami alalaki. Nay tangka ka. Uray pa'y jismil, itad ko na ita. Tiwid kalamansi. Oo, ikan na ko na iti 5,000, tamasapol ko launay. Okay. Well, basta sumurot ka kanya. Ha? Pudno ka di? Simuro taklagarudon dito yung restaurant. Saan aditoy? Di kayat ko asawan. Mapanta iti hotel. Anya? Diyak kayat iti hotel, takababain launay kadag iti makakita. Okay lang. Sumad laang ang makita na kanito'y restaurant akakuyog ko. Sa bali dito yung ata panganan. Panganan mo't jay hotel. Ta mabalinta ti magan ijay. Nagrugit mo ton iti panunot mo. Sika, tinarugit ti panunot na glaysa. Kaan mo't ngamin iti bagbagam. Ay, subad. Mabalinta ti agurder iti makan, iti unag ti hotel. Ay, diyak kayat. Adu iti marites dito'y lubong. No kayat mo, umayak laangan ijay balayo, ta itad mo kanyak ti 10,000. Ay, sana mabalin ijay taadan ni bakit. Kunamot nga awan ti turay ni bakit mo. Kunam akabutang nakalaunay. Kasano ka ala iluan ijay akit kitaan ni bakit. Apay nga min alala iluan nakpay laang. Umdasan ti pa nakakitam kanyak, kan iti apagbiit nga arako. Ay, madi kasano ta ang makapaginiliw ngay no kastalaan. Anya? Unay daytan kaka. Kumusta ti date, insan? Makapasurun. Saan nakakaling ni kaniti kwarta? Nang tud ngam kurang. Manungay tintad na. 1,000 lang manen. Mayat daytaan, basta daytad na. Mayatan na hangam di awan. Kunana nga kabailan na nga ito ti 10,000. Ngam masapul a sumurot ak iti hotel. O di sumurot ka. Surot lang man. Wen nga agpahisuan niya. Inton adda kayo ni Jai. Kidawi mon adangus ta 10,000. Kalpasan na, takyas. Ay, hunay daytan kaka. Sino nga tati umawawag ay Ha? Ni Insan Rolly gayam. Asong batak man. Daytoy tikwa. Hello, Insan. Saan ka na makuyog iti kayat mapapanan insan? Taddan awag ko. Mapan kami ni Isabela. Ha? Mapan kami itan. 2 bulan mi ngagtrabaho itay. Isa pasensya ka na. Ta awanak to na runner mo. Ken spy mo. Anya nga rod ngay. Siyak tulad tan ati mapan iti balayda. Saan insan? May sagmak ka no aramidom na ita. Wen, agan nadak Di mun tumat kayat ti makiasawa iti gayim ko abak nang. Sayang. Ada asawa na itan. Saan mo nga na kayat idi? Unay daytan Insan. Agpudno ka, ambro. Anya ti ipunok. Ada na kakitaken ka itinamin 2 adaras akaduam dayjaya babae. Ha? Ket amok pa'y tinagan na. Sino ang babae? Apay adamagam kanyak. Sika, ti makikuykuyog kenkwana, isungam mom tinagan na. Ado ti babae ang makagidgidan ko dita. Sino nga'y kanakwada? Ulbod! Bakit tinapis nakbatan? Nasakit na siya, nagsaniit. Dadabli na pa. Tong pakamot la, tong pakanyakon.
Sapay nagsaniit atong pa. Asino dayjay abalasa nga pagluklukwam? Patinak bakit? Awan kinakakuyog ko abalasang. Katapno patinak. Sana ko nga gigam iti cellphone. Ken saanak mo ten armoire dito balay. Ore malungtot akong ditoy. Anya? O naydaytan ambro? Awanan. Jak meten makontak ni Ambro. Apay nga ta? Tinasayaat. Mapanakit di jay balayda. Makaammo di tanno ni bakit na ti makasaritak. Ilikaw-likaw kuntun ati saritaan mi. Mapanakit di jay balayda. Sapay la kumatamadanon ko nila kay Ambro. Sino nga taday tangag doorbell? Sino ka? Kuha ma'am. Anya tinagan mo? Glaysa ma'am. Ha? Isugayam dayto, oy. Anya tigagaram? Kuha. Ni kuma pangamaak ma'am. Ni pangamaak Ambro. Ha? Pangamaem? Sino ti pangamaem? Amangan mo't no, panggagamaan. Kuha ma'am. Kasano nagbalin a pangamaem? Sino ti asawa na ita pangamaem? Kuha ma'am. Jak am mo. Pangamaem? Di mo amu ti asawa na? Saan ma'am? Siyak ti asawa ti ibagbagam a pangamaem a panggagamaan. Da kayo gayam ma'am ti asawa na? Wen, siyak ti asawa ni Ambro asap sa pulam. Ha! Pangamaem gayam ni Ambro. Siyak nga ron ti panginaem kasta kade. Nagturad mo ti rusok mo glaysa. Nagpuskul tarupam amang danon iti asawak dito'y pagtaengan mip. Idarum kayo iti asawak. Anay ko! Idarum kayo adwa. Saan ma'am? Saan napot no ti atapyo? Ma'am, saan napot no ti atapyo? Hoy! Agsubli ka dangga! Agsubli ka! Tarubirubag tarupam! Ayop ka! Bakit? Bay amon, pimanawa. Pinasabtanak betan. Uston bakit nataptapan tasohaw. Kasyanak Talaw ka! bakit? Pagsaritaan. Talaw ka! Pagsaritaan na ito, abanang pang-asim. Ikan nakitigon laway kung agpalawagkan ka. Please. Itan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Asino, ti pangamaam, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Manipo, diti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan, anapauluan. Naglastong ka ba kayo? Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Bakit? Nagdengeg ka man itayan iti drama. Kaya't ko kami ti agaramid mo't iti drama production ko iti YouTube. Yay. Nagturod mo tarusok mo bakit? Nagngato ti arapaap mo. Kat no nagrigat na ita. Narigat ang drama? Kat uwin may. Naglaka! Dengam ang amin. Amom bakay. Nalakalaeng no deng-denggem. Ngam no idramam kat narigat. Kanapadas ko iti tinapanagbuya di istasyon ti radyaw.
nakita ka marigatan lagi ti kabaro a dramatista. Idi kinitak ti script na. Ilocanaw. Mga kasladyak amo abasaan. Iso anak karigirigat. Ay, kapoy ka Anya, naglastog ka ba kay kasladyak amo mo tinaglabasam? Adi na kakayat nga ikaniti pasag takapoy ka. Nakikita ka mo idi ka. Ay, uray Tay di pinagsurat dak iti iskiret. Kabalak mo. Kabalak basit ko nam Nasyan dalakin ka, tainal daw na katunga nga kay jay. Iso nga inikanda ka niti sa bali at trabaho. Naidaitan ka. No adan to pa'y crowd kun murmur kat makikra-crowdak. Di pasit nakmutan ti drama da. Day tala ang crowd, ti pasit mau. Naidaitan ka. Nalaingak taado iday ti may crowd ko. Ngam no pagdramaan da ka. Bagsakan. Naidaitan ka. Agpayso aya, tatang, ang nagbalin mo't a dramatista ni Nanang. Patsim mati bagbagana. Katno dua kayo a dramatista asimrek, tatang. Iso nga rod na asawa yun ni Nanang. Ngam di, kagurguran na da kayo idi. Ngam, da kayo mutla iti nagkatuluyan. Yak maramaw, non niya ti kinayat ko idi kininanang maw. Siguro, imapalaklaan ka nagiti kakadwak nga aplikante ang nag-aasawa na. Iso nga inasawak mutin ani nanang maw. Anya takunam. Nagbalin kaya a dramatista. Kaumat. Amin na drama da ka ada busis ko yung crowd. Naidaitan ka. Naglastog ngagsasaw ni nanang maw, Sandra, kat nagkapoy mo't ide. Nakapoy. Katuan, di dangarod kaya ta pagpartyan takapoy. Ngam naggagat ama panilistasyon ti radyaw. Naasyan da, iso pinagsurat na langayin. Aging ga nakasuro ngagsurat. Ngam no ang drama, awan lat ammo kaon. Katno ibagbaga na kanyak anagado iti paset na. Dandanin inuras nga agsao. Isaw, jimbaganakin ka nga ado, ti busis na ijay a crowd. Ani a crowd, tatang? Ti crowd, kat jay nagadong agsasao at tao kasi ti market. Kumporme ti ibagbaga mamakita mi di market. No crowd mo ti restaurant. Kumporme mo ti ibagbaga mamakita mga aramidin da di restaurant. No mo't crowd iti grocery. Sao mo nagitagat-gatang iti grocery. Kasjay. Kasjay mo't lagayam ti ayan ni Nanang. Kunak ano bida iti drama? Awan maamak da amang pabida ka ni nanang maw. Takas lamang mangkek. Agpatinggala ede ni ti katulong samsamantaw. Unay daytan ka. Hoy, si kalaklakayan. Di nakpay ang mumot nga ipadayaw iti anak ta. Naglastog kamot ngamin. Nalalainga mo lang si ka. Agpalastog ka manay. Dahil crowd mo ti tangtangsit mo ang dramam. Sana drama na jay. Nagkuda. Pasat ti drama da jay. Ureg dengeg ka. Ado ti crowd ang mangagmaw. Jak amukan ka bakit? Ipilit mo tabagay nga oray saan ka ngagbaling. Just ka. Mayat kayo man wano saan. Agarami dak iti drama production ko iti YouTube. Dati ramatik akwartak. Apang bayad ko iti director, dramatista, technician, kun soundman. Ay. Sabali ti preso ide. Sabali ita. Ano, ti mabayadan at tao bakit? Amom nga raw, no manutitid mao, karang kita natakamat mao. Amo ka. Ti director kat 20 pesos. Anya abain ti asasawam. Di pala tsimpo ni kupong-kupong di magbakam.
50 tupay idin. Isu nga itakot 115. 4,500 na itaniti makabulan. Nagtanda ka tituloy ko tagkwinta. Jay sound man ka 30. Bagtay. Nanginginakid din ti bayad ti soundman ng director. Nala, 150 latan. Tapno, 4-5 mo ti makabulan. 9,000 raitan kat awan pa'y bayad ti writer kan technician. Ultimo dramatista. Kaya't maasawan, pasig a sound ti direct ni director. Ha? Imbaga kaya, 9,000 lang ti budget ka. Tal na ka man tituloy ka. No ti dramatista kat 50. Ay, awan 50 itan. Talo kasot siguro ti may sa nga scripted dramatista. May sa dramatista na ito ka 9,000. Kasanaw, no limada. Di 45,000. Awan pa na ti bayad ti technician nita. Ay ka-drama akmutin Oray, adun ati busis ko ng isuda. Na, di pa kat kaslalinuglog mo ta negosyam no si katag drama. Apay aya, mano ti bayad ti technician ita. Daka mau, pugtuak laang. 5 gasot siguron. 15,000 ti makabulan. 100,000 ti puunam. Babain ti mil ta kwartam. Karitem kit din ti drama production. Imbag kumaano amom tag drama, just kay. Amo ka, para YouTube, ti drama ti busis ka. Oh, saan ka ngagbalay? Naglastong ka lang agsao, bakit? Di nakman uyawan kun upayan, ta sa anak mo la maupay. 100,000 lagay awan pa'y milyon. Na, pangalaam nga itiday ta kantidad. Kan may sa, presyo la dagiti katiliw na ita. Kasanaw, no dagiti batido ti alama dramatista. Di pa'y kat 500,000. Nagkuna abatido ti alaak. Di pa'y ka nalalaing dan ngam siyak nga amo da. Ay made! Masapul ang nalalaingak ngam isuda. Iswa katiliw ti alaak a dramatista. Uncle, paisuan samot ni ante ti mangipatakder iti drama production na. Inla ko na nga rodan kay lugan mi adaan. Isu kano ti puunan na. Isu matlagayam nga agrik-recruit kada iti manalo na babae kan lalaki. Kas kada katulong. Apay recruiting agency aya para abroad kat saan may. Anon mat dagiti dramatista na. Ni Bebang apalengkera, ni Sonya ngagbubukaeng, ni Dado apalutero, ni Simo amang ngilot. Sino pa dagidyan? Dagidyan mo ti dramatista na. Pangrog-rog yan na ka raw. Magsakadago sa areta negosyo na. Isumat ti kunak. Oray kumaano na laing kami ado ang agdrama. No daras tumalaw. Awan ang arodangkal. No pabelo ko mati lamparagat imbes at tumalaw. Lumnak. May dap. Ay unay daitan kaka. Kumusta nga'y tinigusyang bakit? Kumusta ang ka di pala ng rugrugay? Adamit ten umdas apo unam. Apay no dagiti batidaw na dramatista ti alaaw. Ay sana mabalin Masapul ang nalalaingak ng isuda. Sino nga'y dumngag? Adu Intero si daan ti dumngag. Tataga si daan ti may sangin nalak. Amin aman nalon, dumngag da. Taman nalon, di may sangin nalak. Kan intero palutan ti dumngag. Ngamen, taga palutan mo, di may sa dramatista. Kaya't maasawan, no inalam ni Uning at tumutong it. Aminan at tumutong it ag dingaga. Una! Ay, awan na ita. Anya nga awan. Ada title nan di drama. Ibagam kat nga awanan. Ti title na,
insyong pamilya sa luyot. Ay, ikatam jinsyang. Ibabain mo laang ninsyang. Ang mga numangig na tayo tanagan na ditagat palapalan na kapay. Isong ikatam, may mayat no, pamilya sa luyot laang. Ay madi, ni insyong daytay may sanga insyong isutibida. O di insyong laang di title na. Tapno title Raul. Madi, kastulangan, insyong amanag sa luyot. Ta ni insyong tibida. Sino nga tiyaga kam dita? Ni insyong amis mo daytay agsyasain iti sapatos. Unay daytan ka. Muro-muron samot taramida maun sa drama production. Just kay. Ala, agmi-meeting tayaw. Di pagbalinok abida, ijay insyong managsaluyot kat ni Sandra nga anak ta. Bagtikan san bakay. Madi anana. Madi na Saan na mabalin nga sa tagbida nana? Babay, kibida. Anyat nakakatkatawa. Kanda niya ti Maday. Kinawan pa'y panagraam yumot kanyak amam miyaw. Ma'am, kadamadam kunayo mut kanyak Saan amanang wano nana? Ma'am, nalawag. Ma'am. Kinasaukon, jay writer. Basit lang titid na part ni Insyong a title role. Tani Sandra, ti kadwan na. Tapno sumikat ni Sandra nga anak ko. Isaw ti parwarek abida ijay. Ay, awanan ti dumngay no kasta ti aramidem bakay. Title role nga insyong ipuiram. Tani Sandra ti ikabil mau. Gapulang ta anak mau ni Sandra. Iso nga ron ti kayat ka pagbidaan. Sukatam nga raw, ti title na. Pagbali na Sandra managsaluyat. Tidak man iramraman dita kalukwan nyo. Saan nga agdrama iti linyak? Mas daawak Anya nga raw ti linyam anak. Agdalos iti kuko iti bakos. Ay, awan kan, Trisyang. Tila matuktok kawam a dramatistam. Jak amaw nagraraman ka. Wano agbibisen, wano agtatakaon. All of the above, tatang. Ay, unay daytan ka. Daytaw iti recording room tayaw. Nana, ay sti madam. Apay nga dagripo kun lababo na. Dati dayto abanyaw. Makatawon asan ana usar. Tadamot barbaro abanyo meditan. Sagay sa lang ti umunag. Ngagdrama. Wunudwa. Taan na ilot. Sikan ti umuna Lucia. Wan madam. Ibasam dayto dayto na. Agungong datalinyam Wan madam. Apay ngay at tinakaw mo dagititlog ti manukkaw. Awan mo't imbati mon. Laglag ka talaga. Ay saan nakasta at drama mo? Nagmutalong kamutan. Iyungot mo Kastoy ngamin talaga ti style ko. Uray no agungong utak madam. Kasano nga amu na. Kit di mo mo't isuraw. Ang kasano amay suram. Kit ultimo bagbagim di mo maisuraw. Ay, unay daytan ka. Si kaman langan ti mangibasay ti dayto alinya makarya. Iba siya kon madam. Apay ang tinakaw mo ti manok ko, duldog. Kat! Sinuktamutan jay nakasurat. Itlog ti manok. Saan ang manok? Laglag ti nakasurat. Duldog mo timbagam. Ay, dahil tangamin iti expression ko no makaungutak, madam. Awan pa'y nasaya at kada kayaw. Just kay kayaw. Ay, nabanog akong lakay. Naungawan ti kwarta.
Apagpaspas wildok. Uray kuma no darimang ayan tinegosyo. Awan met na isurok kada ko ada nga agdrama. Awan pa'y ag-like kan ag-subscribe. Adamay, nakita di subscriber mo 9 siyam na jay. Kanti like nakit 2. Akay ngay akas ta. Kat no kalukwan mo't na tanegosyo bakit? Sinarek mo ngamin tibana gadi mo mo't amaw. Amok tanakabuy-buyak mo ten, ti panagdrama. Jay punpod no ngamin ang dramatista at alaam. Jak ngarud kayat mo't lakay. Tajak kayat nalalaing dangem siya. Angam di Domingo mat nga gikat ti dramatistam. Mang train kan tumanain. Di pala na train, imikat manain. Iso nga awanan ti damngag. Naluglugan ta dramam jas kay. Magbagim lang amin ti amaw. Nukas ta ti negosyo ngay patakder maw. Dagiti makabail nga agdrama ti alaam. Ken dagiti nalalaing ngam sika. Sa nakumpormi na igid ti piduta pa pagdramaan. Lako sidra, nagsasyan, doon mo tong unay daytan. Sayang ti amin lakay. Awan nagmamaayan na. Katkatawaan dak pa yun. Naglastog kan tumat bakit? Kayat mo but ngamin tiyag palpalastawag ka nagpagpabigbay. No inegosyo mi ti bugoong, di kwartan. Ang mga nada pabrikam itan iti bugoong. Ha? Kita ni Maestra Juana. Nang rugilaang iti may sa alata abugoong. Aging kay ti 10 alata. Aging kay ti 100 alata abugoong. Iti kwan, inlako na kadagiti ka maestraan na. Iti kwan, sinoplayan na ti market kanda dumapay pagtagilakwan. Simaya at tinegosyo na agraman biyag na. Nagpakumbaba ataaw. Sa nakaskin ka, naglastog ka bakal. Angkay. Marik na kanyan tiket talaga nga ada pa nagbabawi na. Isa tulungan nyo kit di ang mga barwanan. Saan nyo na sidiran? Awan mangyari no sidiran nyo. Nakaamiris mo tan. Podno takunam kaanakan. Nagbalbaliw ako na talaga. Ipakitak day ta pa nagbalbaliw ko. Iti kaadwan. Agpakumbaba akon. Amok. Awan gayam ti maganab ti tao. Apalangguad kun lastog. Nasa umaw. Naidaytan ka. Ditan papagayam, tinagpatinggaan, ti drama tayo na pauluan. Naglastog ka ba ka? Dito'y programa tayo. Naidaytan ka. Manipod, iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ngayon surat ti guest writer tayo. Ani Wilson Reyes Marcos. Napauluan iti ti idadanon. Dito'y drama tayo. Naidaytan ka. Ay abo, nabsugak iti sindata abunog paraok. Ingkat tumanin agkalap, tabareng no adun tumanin ti maalam. Una na. Addan pamigsa kaglaba. Tanay, tauray la nagbukirad to'y pusig ko iti busog. Nanang, sakbay mapan kayo aglaba. Ada ko maibagak kada kayo. Anya ti ibagang barok. Kaya't kun ti mga asawa. Anya, makasasawa kan? Una nang. So hintay to ko man danunan ti girlfriend ko. Ni bebang mulaang. Una nang. Peso lang mo ti kasla impalsi iti kimat a babae. Apakarikla kiti nadarisay nga ayak. Alaga no kaya mong ti mga sawa, saan ka agawidan anak? Ang nagtulag kayo ka din kini bebang, nagsimpa kayon.
Wala nang. Kaya namulaang, No kasano ti ayat ko ang mga sawakin ko ana. Nakarakaro pa kirigit na ngay kasarkong. ay ka talaga nga rod ang makaas-asawa kayon ado Wala nang. Nabayagin. Yung italangan, nagturid na ka, mangibaga ka na kayo. Ala, pakaamuak to nga rod dagiti kakabagyan tayo. Tada tayon tumutla ang amin, ti mapandumanon, itayan da bebang. Mangarkila tayon ton itibas, tay suntun ti pagluganan tayo amapan. Anya? Uhunay na nang. Nagadu tayo na mapan, no mga arkila tayo pa iti bas sa pagluganan tayo. Gaputa dakkel ti partido tayo. Iso ang masapul abas ti pagluganan tayo. Unay daytan. Kunan ni Bebang. Di da kaya ti agsa nga ili ti adaw. Sa apay ka no? Gapta di da kayat nga adut pa kananda. So, datan tulatan ti mapan dumanon na na. Anya? Nagimot damutin no kasta? Di da kaya timang pakan iti adu asa nga ilay? Narikrikot ngamin no adut ti sumanaw. Awanan ti mauawatan nang rono no agigiddandan. Bas-basit ti sungbatan da asaaw. No datalang ti mapan dumanon na nang. Ha? Unay daytan? Bagay kumot gayam to'y pagat pusag a blouse ko. Dahito ti kunada hanging. Ngam iso na laeng ta, busingar ti pusag ko. Sapay, nagngisit. Ay, unay daytan. Kas kamit la kuda-kudan iti dayta suot na balasang ka. Naglaanakit kitaan. Pagkat pusag na badam. Agparparangin tabusingan na pusag mo. Basulyo atatang no apay akas to'y ti pusag ko. Apay pabasulin na abusingar ta pusag mo. Saan ko mga minakastoy ti pusag ko? No ospital tinakayan nakak? Rumbar ka nga min iden. Iso nga imbis nga ipan ko nilanang mo iti ospital. Ti kumadrunan na ti lugar tayo ti inayapak. Like, apay nga lahat yan, nagrungaab ka mo. Gaputa nakalalas to'y pusag ko tatang. Ah, Orela kumamot no saan anak kang ngis-ngisit. oray at guwapo mo, tinaboyfriend mo. Wan magtidi atatang. Ngam, di na pa'y nakita ti pusag ko. Ah, Tidakas no madismaya no makita na. di saan mo nga ipakpakita? Kasano nga ruda, ninto nagasawa kami. Kapilitan makita nantun Uwan kaya maya. Ala, oray makita nanton. No, agasawa kayo mo tan. Di nanton may babawi nga asawa na ka, anak ka. Sa bagay, gayam tatang. Tangay nadakamat yumutin may papaniti panagasawa. Kat, Kahit kanya. Apaya, di mo itulaw eh. umaydak kanun danunan. Anya. Nagkuna. Ti boyfriend ko ni Tikboy, umaydak kanun. Kaya't mo, di magkasawa. Kaya't pumutun atatang. Unay na kaka. Ala, no makasasawa ka na. Sige. Ibagam tunga raw ta umay dan makisarita. Wow! Agyaman at tatang! Unay na ita ragsak mo. Punaw, talaga makasasawa ka unay. Agpaiso, bebang. Naibagamon ka ni tatang mo, adumaron kami. Untik boy. Nagsaritaan mi ngamin ti may papantes asawa. Iso nga imbagak mutun ti plano yo nga umay idadanon. Kahit, anyang iti ko na ni tatang mo. Dinamag na numakas asawa akon. Anyat insungbat mo nga. Siyempre, imbaga ka nabayagan ang makas asawa Pagpada ta tinaibagak ka nagiti dadakil ta. Kasta mo tinaibagak ka ni nanang. So ngay manukot adagos nga umay na kan danunag. Di yung arud baybayagan ang mga nagbabawi da.
Intun bigat tinagtulagan mi kaninanang ko nga iyo umay may. Anyang oras ngay. Alas 11 no bigat tinagtulagan may. Anya? No kasta, ran tayo, ti makipangal daw. Wala. Iso nga ilak aman na kaming tulatan kaninanang intun agluto kay ti pangaldawan nyo no bigat. Ha? Baybang! Umay ka man! Baybang! Ape aya tatang, anya aya ti bagayo. Kasla kayla kulaaw ngagpukpukaw. Apa nga wan mo't hindi karne itirip. Ado pa'y mo't lada di kalman. Linutok aminin Anya? May busta nga raw na mamimpinsan. E din tuta nagadupay na dyan. Sigurado ka maibus tayo, tatang. Kurang pa'y iso ang nagpabladak pa'y ti balatong. Anya? May busta yung kunam. Apay, ada umayasa nga elita itangal daw. Kat rantada ti magipangal daw. Adda, tatang. Asinaw na iti umay. Datik boy, kunti inana. Ta itang aldaw, ti iyo umay da idadanon. Kasta ka na eh. Un tatang. Isumod lakas taon na ti panagpapintas mo. Sipod pa'y itay bigat. Un amot. Sino katakmot laang tay bistidak anakiting. Amangan numadismaya ni Tikboy, numakita na tinagnisit a pusig ko. Nasaya ata sino katam. Eh, dinilaw ko ada dyan ti pinagbadaw. Agam, apay nga ito lang bagam nga may dan dumanaw. Nasaksak ba'y kumangin bagam tapno napakamuakbat lang iti kakabagyan tayo. Diyak nga rod kayat nga adu tayo unay ngagsasarita tatang. Iso nga italaeng nga imbagak. Tikboy! Ho! Tikboy! Umay kan, tadan ti tricycle nga inarkilak, apagluganan tayo ang mapandumanaon. Mapitla na nang. Ay, na yun nabayag na. Nasuro ka na may isang oras nga grubrubwat, just kay. Oh, mayat ka di mo lang ti suot ko na nang. Ay, inaaya. Nagbarong kamutan. Tapno formal mo't ate. Isasangot tayo ni Maguyo na nang. Kasla ka mo la presidenten. Ay, thank you na nang. Ay oray no kasla ka presidente. Di mo la mailingad ako makamul ka iti lamos iti karayan. Saan da ko man na bad tripon na nang. Intek-inting. Ang mga numatagtakaran di driver ti tricycle nga inarkilayaw. Ay, Bibang. Di mo mo't lang mapanawan nun na dasal may. Sagaysay ka mula sagaysayan. Agrag-rag-rag pa yan na kita buok mo. Itun ko libusan. Ni tatang mo, mang bad trip ka manen. Siyempre, saya atak mo apapintasan ti buok ko. Yan. Kayat ko anak ka urnos ti buok ko, asumango kin ni Tikboy, iti idadanon da kanya. Iso nga sagsagay sa ayak anaimbag ti buok ko. Dadansan. Nagtuk-tuk-tuk itiri daw. Siya kung ti mangilo ka titiri daw tatang. Ay, na yan, ti partak na. Nagturong iti yan tiri daw. Na makaas-asawan ti anak kao. Ay, agyaman ak itinabara apanang pasangbayo kada kami nga agina. Kakaguyaw. Bebang balasang kao. Ay, pasensya kayo na pudutan ka sirkya. Nadadal ngamin ti electric pan may. Iso ako naman nabara, ti panang pasangbay mi ka na kaya. Ay, saan aday tatikayat ko asawan, kakaguyaw. Ay, diyak lang pagarup mat. Anak kapsot ti pick up mo iti sao. Unay ka nanak.
Apay kastamot tanti sa uyok ni Amang Goyo. Ay, anay kumat, salbag ka. Ah, Nagsaki mo ti pa ng sikil mon kanyak. Nablunsan ti may sa paragpag ko. agure kaya. May kayo kada dito balay. Tapno ipangagyo ka na kami, ti panagsinong batyo nga agina. Saan? Saan ama? Pasensya kan kakaguyo. No medyo dinikagnak ti anak ko. Sinikil nak nga men. Iso nga inungtak. Umay kami dumanon. Kas nagpaisaw tatang. Maguyaw. Ala, sakbay arugyan tayo tag sa sarita. Lilawak man na suot mo, baraw. Punaw, nakabarong ka, nakadisdisinti ka. Nakachinelas ka man. Naglaw na. Ala. No talaga, dahil tati panggapyaw, ti dumanon. Sige, rugyan tayo nga rudain. Saan tayo na baybayagain? Agtutulag tayo. Sige, Maguyo. Malangarudan. Tangay na kami, ti nababayan. Kat siyak nga raw, ti umuna sa marita. Tikbaoy, kaya't wasong batam, ti limpyaw, ti sarod-sodokin ka. Huwag tatang, Maguyo. Anya ka di ti damagan niya. Talaga ka day, ngay ayatam, ti anak ka. Una ma, tayo sulang ti kasalaim palsiit ti kimat, pakarik na akit yawan panakalaos na ngayat. Ay, nalikaw ka mo ta. Ala, nasayat no kasta. Rangay na ibagamaw, ti kinatarnaw ti ayat mo iti balasan ka. Ituloy ka, ti agsalod-salod. Anya pa, iti kaya mo adamagan ka na kami, kaka. At nakadimot na nakasagana sabong wano pagbiyagan dan tao, no agasawa dan taon. Ay, siya kunti sumungbat barok. Siya ti makaawat ti turong ti saritam, kaka. Nanumu kami nga agina. Kat awan ti may patawid ko adaga, amabalinda atalunan. Agpaiso ti kunan ni inang ko ama. Awan dagami mabalin ko atawidan. No awan. Sa di nuntong araw ti pamataudam iti pangbiag mo iti anak kao. Saan yun to na problema na ita ama? Parikot konton na ita. Ay, sana mabalay. Managbis-bisin ti anak kao. Kat diyak kaya ta manglangan to amangan. Nagagat ti anak ko amakitagad, kaka. Saan dantong alumangan amangan? Sure ko yan. Ay, agore kaya. Agresist tayo man pa'y. Break. Agsarita kami pa'y nga agama. Ha? Pagsaritaan may, may papaniti, awan may patawid mo adaga iti anak mo, si Kasirkya. Ay, unay mo daytan, kaka. Narigrigat sapay nga marabutit iti taltalaw ti panagbiag datik boy kanti inala. Nasaya at sano makiwin naswas kan ko ana. Anya? Ay, diyak kayat atatang. Iso ti punti ragsak ko. Diyak kayat, amapukaw ko ni Tikboy. Gamawan mo talon na, amabalinan to apamataudan iti agserbi ka na kayaw. Saan mo't atalon laeng ti mabalin apa mataudan ti agsirbi iti bagimay? Sa bagay, ala, ituloy tayo nga round ti agsasarita. Barang no, andan tumot lang maidatagda sa buong dakin ka, balasang ka. Yes! Ay, uray laytap. Agyamanak, ta maituloy mo't laeng ti panagsasarita tayo abalayan. Koreksyon, di nakpayaw-awagan iti abalayan. Tadi pinatulag ti kalaysa na gitanak ta. Isunto mo lapapanan na, iso nga abalayan latan. Di yung siguraduan, amay kamangan ti anak ko kada kayaw, sirkya. Taado pa ti kayat ko akid daway. Anya pa ngay dagita akid daw mo't kaka. Ada kadimot lang isabong yung alahas iti anak kao. Kayat kao, agumil gilap
tumad itinggid na. Sila payag na, agraman ramay na, inton makikasaran. At dadaytan na dawatan niya para iti anak yaw, amaguyaw. At ginatang ni ina nga kwintas, aritos, ken singsing. At dapay angklet. Nagmayatan no kasta. Sige, palubosak ti anak ka, makikasarken ka. No, adda na kita, daw-dawatag, para iti anak ka. Adda, isuna laeng ata, panse, dagiti ginatang ko nga alahas nga isabong may ngam gumilgilap damat. Pansay, gambang, piki nga alahas. Ay, kaya ti piki nga alahas, para iti anak ka. Amang guyong, ore no pansay, kuran ni nanang, bimalitok mo, ti panagayat ko iti anak yaw. Isa, di kay kuman agkad-kad. Ay, diyak kayan. Busta awan tawid mo at talon. Kalpasan na, peki pa'y nga alahas, ti sabong mukin ko na. Gupde ka na ito asaritaan. Ha? Kung ang saan mo't apiki ti ayat ti anak ko? Anya ngay pa iti kaya mo asawin mo't kaka? Awan ti maangay akalay sa. Diyak kayat nga ipaasawa ti anak ko, iti anak mo, sirkya. O, naidaytan kaka? Agin inayat kami ni Beba, ang ama. Oray pa. Lipate mo ti anak ko, talipatan na kamatan. Period. O, naidaytan. O, naimutan ni tatang. Impupuknak dito silid ko. Di cellphone ko. Agri-ring. Ay, timbag tasan analagip ni tatang akinumpis karto cellphone ko. Hello? Hello, Bebang. Ayan mo. Adag dito'y balay tikboy. Impupuknak ni tatang ko iti silid ko. Anya? Talaga di na kaya ta makiasawakan ka. Adag dito'y silid ko. Kinandadwan ni tatang. Iswasana ka makarwar. Anya? Talaga di na kaya ta makiasawakan ka. Iswa kinandadwan na ti silid ko. Ipamuspusak ti panay taray ko ken ka. Ha? Kasano? Sapay dito'y second floor ti balay mi tayan ti silid ko. Kasano ka ngay amakastrag. Jalo si titawa ti kwartom, saan ka day? Kan awan rehas na. Wan. Umayak to inton rabi. Mangitugot ta kita tiddog ngagdan. Ilibas ka. Inutek to ngay katon nagit ti jalo si titawa ti kwartom. Isuntaw ti pangipagnaak ka. Ha? Unay daytan? Adita. Naikat ko amin ti saraming titawa ti kwartom, Bebang. Oh my God. Lumaktaw ka ni titawa. Iba tayo mo tasakam dito atidog ngagdan. Wantik boy. Naibatay kong dagiti sakak. Oh, sige, umulog tan dito. Agtaraytan biyag ko. Wan mahal. Darsam, tamang ano, makapuot ni tatang mo. Wan ay. Adatan dito daga. Intan, agtaraytan. Urekat silag di bulan. Wantik boy. Ay, saan kayo magtaray? Ni tatang. Oh, Isujiting man aw iti tawa. Inyas kaw nang ti may saasaka na kat umulog iti agdan nga impatakder mo iti batog ti silid ko. Ay, sana mabali na kamatan na tayo ti panagtarayta. Ikatay kong ti agdan ngayon patakder ka. ay, wan. Ala, naknag ni tatang iti panangikat mo iti agdan. Sana bali, sana na makakamat ti amang Bebang. O my God, tumaray takid din. Ay, talaga abullo dagiti sakam abalayan. Ay,
Ilutas. Salot ka mo, Sirkya. Sa saya atang mo ti mangilot. Ay, na. Di nakman awagan iti abalayan. Kasaro na masuro na. Ay, oray, kasurun mo adeng ti panangawag ko kun kay ti abalayan. Awanin ti maramidam. Taintarayin ti anak ko ti balasang mo. Iluteng kalata. Salot jay anak mo. Ilibas na kit din jay anak ko. Impag nanapay iti tawa. Di munto mga min kaya tinapintas asaritaan. Di inaramid dan ti kalkalaingan na. Gusto laki din. Agbatayak ko man iti agdana. Impatagder na. Ay, Ginuyod na kit di agdanan. Day tati maganap mo day tati maganap mo. Kaya munto mo nga minapo dun tinapintas nga relasyon da. Diskumpiyado ka mga minunay. Ngam awanin ati maaramidam ta intaray danti anak ko. Intaray ti anak mo. Talaga nga awanin maaramidak, Sirkya. Jak nalapdan ti panagtaray dadwa. Nga urano, jak kumakayat nga gasawa na. Gamlay, gasto matayin. Nablo ak matayin. Agyamang ka da ilutan ka pailaan. Nangalaam mo ngay ti kasta. Oh, naidaytan. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan ti idadanon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka insurat ti guest writer tayo ani Wilson Reyes Marcos. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay.